Warlock ki Jonga, and welcome back to Baimur Vlogs. Matagas ngi one sa umblay sane kabadon sa Tansora pihap yait ng ba katika Daitren Falls kaldat nito tanno sa umblay te kadon kawa ang ti harom mantang nga gajte de parlok de tayo dawat don ti sa do kineki parlok sto mantang nga hiara so sti harom manias ti sa umblay sti kadon kawa umyam kaba habit kejat kumba arkantai ay nang neon poiste but simpor hingi paniat kata nomor ba ka khams new kasorok te katai kawa kamodon ti rom kadai kawa kabawan na damau plang nang ti khori ka kawa omyam te mata kadang hiar ti ersot banyo lik khwai ti sawa ti yang seperti ini pun ngis pun kajing lik khwai do kadai ka longkum ka trekking come fishing akabang ini kerja artat trek sunan arkenta but the point di park in khwai te parlo khwai tetap si kwa on khwai pik ini video pila on like or subscribe ini video but company pi kasngi jungi baro isngi ne hawa omyam haum blai ne kana kadeka surok kapan hiar arsul station umblai sti kodak sedepti dangsen but namar bakaslap pi kiniki jaka ne ki surok ne khandau ne la ronglot da ko slap ne de da daw kalau surok kalong snew per kejenjar ban her kali ne de da ka daw ha ban ikjat man poisa thi sawa asti kathi ka de ka wa umyam sti serum sti mata ngirang no arsul sti apoi so umblay ta keduk ni mamang ne do all to sniang sti hakaban kinbi no haka supply ring sno umblay baro kowe yung banang ne supporting ko ba kanta poi sti sawa dengan sepej supporting kan over here sti serum sti do tegi price nong sti kidang ya rekam hewan peniak do sniang ne do Tapi tidak itu ya kajong ni. Atau. Sami YouTube. Chole, mà đó. Ông hai lên mình. Hello. Malek don Malek. Don Malik. Ribayo. Ashwayam. Nice to. Ni try nong ne. Yung mau ne? Jur aeroplane. Raplane. Klek ufak sa bang klek tang ni bang hidak lihat tu. Kira sok sao, belum persiang. Ta sa khet sibet udon khlau dei. Ngai thuk. Lu ni. Nó lấy mà cái khet con. Coba sempol tah, coba sempol. Baiklah ai. Ai tang như vậy. Nama thì sẽ ông xin. Em nghiền khet ta bangin bang. Station này. Am ya pi pan. Station này. Ikan tengam no. Mana mana? Tisin. Bak senram ta. Ini mencurap leng. Ai bak senram ini. Raplin. Kadang ne kadai ka jingking kongken kapa ina poim ta pasti serom pi kawa kalong jungut mata kasngi na marbole ki trais nong ko kaslap menen nen ta kadau kalong jungut ko umang ne oh oke, kita ngila po yang ne hawa ang ne, kita kawa kongken, kita kawa miam, jadi kita nya kendai di kuai kejongki sini serom, cuma ngila peniang sih, kita kita bam di bawah, nanti kita bam di kuai kita kesini, nang balan tuan ang ne firu di la bantep kita bam di hapang pa ne hawa ang ne,
kene kedai kawa kongket ada kawa miam bat mentah ila tadi ki jimbab dok kha gitu mi faiz desa wa sini kalau tu saya cek berer tapi kira kita kembali di bun jak bun rong ne rum juga tenang ha coba koi dok kha kalau ni tak sini so let's go. Hấp nè, neo lại vô thôi, đồng một nên là một số cái đây của bạn con, mình yêu là gì? Hehehe, cái độ khác thì nó quay lên đây mấy nên là một play lên đây thì phải quay ta cái gì rất là hệ biết đấy đấy ô nè nè Ini tidur lah. Kalau sedang mentah, but dilahirkan. Kedua kita bawa di selor di koi mana, niyo marui matar tadi. Ini yang niru. Nanti kuj iki mentah, bagian niyo set iki, buat niyo bam jas ni. Ini tiga niyo ni. Kini kita do yang koi nang nena wa nang nena tagasngi buat perkoi iki begini uset punya bam ya ka jasngi ke jongi hang ne hawa kongken la ne wa umyam. Ini kita jasngi jungi, kita yang ni kita sok sau dokha, bagi koi, macam lang badulung artat sok sau, ini biar sedania, don jurkli yang ni, don Kerala, buat kado, buat sukya, yang tanya nang bam mereka lunch jungi yang ni, buat ada bam nang nepat, yang saya koi biang cisawa saya sen. Ini perlok nak mulai, berprov hawan koi, hebit. Ilayo orang teli do meski tang fra teli kata dai so itu ini udah jumpa mi koi bindia nah koi bindia si seru mana yo fra teli ni koi do laset lah hoi ni laset mana steng pi untuk laset oke untuk de mata kita koi susu bat ada piwan koi yang ne pun kaman koi do bindia kelar pun koi do ata biscuit Te agak doka, bisa continue pat. Oh, sakit lah. Ini kedai ka ro jong awet.
Papatai spang jumbak. Ite deki doka di bayu koi tagas ngi manis teng na chat dikir kat bu jungiro. Ini gitu doka jungi bayu koi sesuatu kita. Wala sausteng muta kita koi ne wa ngila da jingi kadang size ting ni sumune sisliang kil ci solor ste yung size umblai abono kana so umblai kadang gi price nongro kiro saya sedem juga kurang koi lang bat ni ne ha wa kongken ne ko miang ne ngapri pis liang ro gedon ke koi price nong song jingking nang kinalor kina kamau kiro lo jingking ro kedon ke ba so koi yang ke ti koi nang ke do si sa wa se te ba la tia lo jingking don ro si sa sliang sedang song koi te don we nei ba tri do ka ni ne ya ngot we sati ne rom filter lock dia pai mana tapi kemot kenom tapi si udang perut umpat di dokai dum ta ta kada udang kwai banyu ke dokam ta sini ngidon hang ne I kongret na umblai baki perlok jong idang tina lor si sliang ro gidon gi nong kwai I kongret I thu ini ba kadon ke krem si salor ta ba kino kibre ki ba le kam sneu ha ki thain si ne ki set ta krem yong krem ayum tu kapatok ha ka kiset kinong le kam sneu nadu mono la kadon hine ne kisna ne kata oh kabla long nadu menswa kan mendai okay Ito yung la quay do jungi but kadai sunsting ta sabang habon kyu no real sine sti ta quay se por ni sausan ngata ni habon mi no na wa lalu mang tiar jungi okay laidap ni gidan ke lum sine ni quay no sti Kering trash no ne ken quay do new project yong namar ba man met kham dai ba ga do andre ni pat ni yo ba sa met de ta daw ni habon ya jadi final si salor de to kadai ka jing kon khaido ujung yang ne hawa kong khen nang ne yong ba ni ha pan wan ha banai ban rew do banai wis ko kham dai do ban ne ke sawan yang ko bor but karmel bagi nang yo khambun susu gitu gido ba pi mane ke bala sondur to la pri video to tagin private dai wi kong nang yo si keden Tajar mi kila sang dai bang kido antrai embarsing ha panik final. So let's go update in quick kalau kita ingin poi ban HT te waklat ban like ikene video ban subscribe ke channel juga baru kila ban comments kino jaga ke ba kiwa ke don do tu kila ban itu ini yang wan berkoi tu kiwa rekar bat ke ba yala mengi ko ki parlok ke jongi. Okay so mungkin so kiro sih